tun zopi te thusim Riven SL Helkulam Tribal Colony Infalin asu anangai ki nute thumakai hiji thusim 13 September Black Day hi adia zopi zanglen phaile gelnel kithana gimnei ni kho hi je le kukicha te tampi ithi naw ni kho hi je in magazine a kizi ho kaven hi le adi zeplo them khai kamun hi je chun adia zopi a thilso ho kahin ta lang no me nisim 6 September 1993 naga sipai ho mi zalam khosunga hungwa lunun khosunga sai thol jengun hi a cha vo cha dei dei akitha jengwin vo cha tu sigi ni jong akka mun khat amut pove vo sa chu abat banin akihom ovin hichini kho hin hausapu len pau haukip jong aman tawe sapa naga thing noi mi lam kai pun sabat chu hausapu len pau achoi sa ovin hichi apat chun khosung mi lunggel anom tapoi khosunga mancha a kham kham chempong heicha mei pum a zo se jong a chom do so ta ve hichini hin galama ki sel ho jong a ko do so ke jun ina nu mei ho chu ho in tha chunga a henun chule pasal ho zo se chu ho in lui si hol sunga khum tuk so ke jun a he hichini kho a hin zo pi ho chu thagam ding ago no ta ham a hi lo le I alo go no ham wang a ki hepon hin la wang phat ta khat chu hun phung kho nya zo pi a go sipai ho a hung mu ve ti thu aza pha num bo cha jong ki ho man ta lo win hosung ada than zanglen phai lam azonin a che ta ve nitha lam 6 pm lamin thip be chan mi ake khat lam ahung win hausa pu len pau hau kip chu zampi lam apui mang tawin hausa pu chu awan bo akila saun hiti chun zampi noi chung lam apui tawe zampi khomi hot seina in hausa pu chu akhut akeng akanun gen thei ta in jan khuwa ke jin a henun aman jong apeng peng jengin koima la ki pan pi ding a poi jampi house pun thangsat so chun gu thim chan aga ven a ki hen na how chu asut kang pe in a hi le zo pi house pu chun nang ho apha phan nan hung ki ho ta win ke athidinga che ka hitai tin vai tha na an nei tan a hi hiti chun jing khowa ni dan get lama donin tuilong barak valley pang akai sawin hichi vadung pang agei zo un meipum thumve aging tan hichi achun akap li te diu a hi ti ta san a hitai nisim 10 September pu le chon kip gen le pu lal chon thawumin KNA le kuki in pi hi lungmon pi thei hinam tin kangpo pi lam ma athu khol to din ache son le dulei khotha a naga hon quite notice 15 September masanga na po do lo lew tamei napal kal kai thei lo diu a hi tin thu phe chun amu thon phanin zopi lam ahung kile ki thon tan hi nisa in phat nitha hi phanin khosung house hole zanglen phai house ho aki ho uvin hiti chu a hi le house pula tu chana hung kile tapon athi a hi lo le hiti lo ding a hi je chun house pu ko sa bolu hitin chule lo zawa thil le lo kisel do ho jong kila thei kila taw hite tin tu lut na an nei tawe chuti chun 11 September nin ni chun house pu ko sa na abol tawin alang khatna hobung het de kon pu hellet hang singin tuni Saturday ni hizong le jingle thai hoilam izot diu jong I het ta lo je chun hobung sung mi pi ho in kai ju hitin vena ho jong la lu na kisu theng na khat nei ju hite atin mi pi ho in akai khom in vena zo se la lu na ananei jun zo pi te din lungdon mei pi noile leise chunga dia akibai tha nau pathen ho khom na chu a hitai hichi to ki thonin pu
Siem khulam hang sing chun hausapu khelin kho chairman in atheng do un hiti chun khosung mi ten ni hlalam ni dan ni donin hausapu chu avon asem pe uvin vui nakin chu hausate leitola abol tawe azing 12 September hi chini kho in khomi te ahung ki pat do un khosunga upa lungel thei tampin aji acha le thille lo ho chu gamlei se da tha ding it be se ji a khap le mau puma khosung ahin da tha jong tampi umin a hi hiti chun nu mei chapang ho chun thille lo ki po pumin thingthang lam ahin zon tawin ahin la dulen kho tha ahin pha nun notice khat ahin ni sa pung 5 pm masanga tamei nagal kai lo bule phalo ding a hi ti thu amudo ki pha nun athil po ho agi gi ho chu apai mang pan tawin a hi chuti a chole nanga ahung lai ta un naga thingnoi mi hon analam tin nun apo u aso tha sa ovin mancha tu cha chempong ho abon chan ala pe so tawin chule mi zong hi che achun hi chimuna hin hatve azam che pantan a hi chu in akiko khom ki nun tamei lam zonin ache le nisla 6 pm donin amasa ho le aha dom se tamei ahung thung tawin nagahon tamei khopam theijang lam sa a nga amun asimun hi chi chu meiwa phata in akoi jun hilai chun akinga sa un apo nu a kho tha ki nun chu in pasal ho khan ako do un akhut anung ke halin akan pe un akhu bo in aluk sa ovin ami tha ho sel na diu mun chu hoi ta asim chai sa koi ta ve hi chi a chun nu naw chapang ho chi tawin atiu chun nupi khat lani chun chapang ho apoding umlova itika che diu ham ati leo anama sa leo chun thudo them khat bo ka hin nei juwa ka hin tha do diu a hitai nang hon bu anane tawin atiu vin a hi hi chi a pa chun nu naw chapang ho lam zot theidom zo se chu akeng kevin lam azot nun gilkel dang sa tho buma zan khowa khela govazang ahin zonun govazang ahung thun non ho awa thatan abang chu lampi dunga I muden zong a umun iti chun nisim som le thum September jingka ahin govazang khosung chu kalemau athong jengin a hi alang khana 12 September nima hin gelnel kho jong ki halin mi som lenga lam jong anathin a hi je chun tui sang ho ma cheng e mi hon jong noi lam del je sa lam del je heta povin a hi tamei kho pa ma chun lam noi za bu neu khat asawin ama sa penin house pu ahin holuvin a hi le pu sem khulam min house pu khela ke ko umme atin ading do zengin a hi ama le aloi khat akai jun bu sunga chun akai lu nun a hi le aloi pa pu lam chong hang sing chun ka thi le ka thi tin bu a kon chun a chom than a hi le ahung so che in chule pu on kai hau kip hau sa pu nau pa pu seitin thang chong lu chule pu ngul za hau hang sing ama ho cheng asu chawin adang pasal som ni le sugi ho chu hi chi zana chun changlong ki tan bong aba asa tawin a hi ichi 12 September ni sa a hungal kailo tamei pha masanga gamla a hungi den ho chu ho hungwa phanin hi chi zana tamei gala khumite thi zong khat chan a het lo ji un lampi chu a hinjui ki nun a hi le naga thingnoi mi hon tamei khopam power house lama alam tin thi nun numei chapang hop lampela sonun pasal ho se chu lamlen lama chun aku bo in alup sa un akut akeng akanun mini ni in akan khomun bolkot le jam pi gam ki ka abung ning badunga akai thawin asat li jivin badunga asep lu nun ahi hitia athama sangjing wa jong mi phabe khat jong gen thei ta asu gim gamu ahitai hitia mini chang akan khomuwa badunga akai sa lai ta un pulen lallep pu
ngul zang zong ahung so chan pu ngul zang in la khat asim do in nithum le zan thum thi kong hin kho zong ging lova gam thip noi za ti a alasim chu pu je fakai jin zo pi wang kho a albuma anasan a hi hichi 13 September ni hin pasal som nga wal lam hin kho anabe na ni kho a hitan hitabang gimnei ta a ki tha namuna mi thum tabang aso chat pu hausim do ngel zong maha mel se ta pumin aso chan a hi ama hi tu hin mol consider hills a chenge chalwa hin kho chalwa chun October sunin governor pa helicoptera e hungvilun ama mai amu mun chun numi nu hon again thei naw asei humun akap jing tawin a hi le aman zong atho zo pon amit thi along chut chut jenge iti lungsit hitam ahung zo pha chom khat zovin ne le cha an chang chini mei khe chule kerosin le adang dang e hin thonun Christmas chanin chalwa khumuna hin kho amang tawe November rasunga governor pa hung kit ding ativin ize chun zo pi ten ahung kit le tin petition khat azi un tamei khomuna zo pi te than len ta nei sim pe diu chule tuilong le tuil lang ka agam leiset hi zo pi te tisana ka cho do ugam a hitai tia governor pe dinga atiu chu ahung lo kha nin apithei te pove hichi gim gen thei na sata atho lai jun tui thang hom gam sunga emi komi te hon ama ho chang ho aki a saun ne la don ding aki zon saun a hi izi chun chulai za ki thopi na ananei zo se chu zo pi ho din su mil thei hoi a hi poi hichi zo pi ho la ahin nupi khat nunun pa kim zong a zaw ve alang khatna thing thang gam ki za to na tha sam lai hi ze in zo pi hon hi chan ge to si me se ta to ho hi ngai lut ta buning jampi chule sel si ho chun imcha he phalovin ana umovin hi chun thing chunga akal jivin zo pi lam mei khu akimu le I diu akimu lo le I che diu a hitai tin aki ho uvin a hi zo pi lam mei khu imcha a lo pha nun ni kho 20 September lamin talo long kho a hin bel tawin a hi talo long kho a lai zuvin chapang kho hello mi som ni lagu lam athat ki tawin ama ho hi pasal chapang ho chu van lama ale un chemcha ado pe uwa asu bi loi chung lama ale uwa chempong ado pe uwa asa li zivin a hi hichi ahin Assam Rifle Major pa chun pasal ho zam na thei za zam tawin ke hon nu mei chapang ho hin pui do tawin nge ativin hin la spy hon jong chapang ho hin hu do zo povin a hi thu chainan hichi thu sim ka hin sutlon hi kum se le 13 September ku kite Black Day itiwa imanu to ki thona athu sim athil so dan achen achai za ki sun zo hi zong le athang pi a zo pi le janglen phai te thu gen thei thu sim ka hin sut a hi muntin gamtina ku ki cha te zo sen sa nit ni kho dam le bit na mang chai din ikite mu ve chule hichi YouTube channel a hin thu sim le thu so iza kai imu jing theina divin subscribe bol che din ikite mu ve